Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko mwaramutse neza cyane. Uyu munsi ni itariki ya 18 ukwezi n'ukwa munani 2026, mu gihe akarere k'ibiyaga bigari gakomeje gushaka inzira y'amahoro nyuma y'amasezerano ya Washington hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'u Rwanda. Hari amakuru mashya yongeye gutuma ikibazo cya FDLR gisubira mu ruhando rw'impaka zikomeye cyane. Ku itariki ya 28 Nyakanga 2026, ubuyobozi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko FDLR yemeye gahunda yo kwambura abarwanyi bayo intwaro, kubasezerera ndetse no kubashyira ahantu hagenzuwe mu rwego rwo gutangira gusenya burundu uyu mutwe. Iyi ni gahunda yashyizwe mu murongo w'inshingano za Kinshasa zituruka ku masezerano y'i Washington. Ariko nyuma y'icyo cyemezo havutse ubuhamya bw'uwahoze ari umurwanyi muri FDLR bivugwa ko yari mu mutwe wihariye uzwi nka CRAP. Ubu buhamya bwatangajwe hagati ya tariki 14 na 15 Kanama 2026 n'umusesenguzi Yale Ford ukorera Critical Threat Project, akaba akurikiranira ibijyanye n'umutekano ndetse n'imyivumbagatanyo muri Afurika yo hagati ndetse n'iy'amajyepfo. Ni ngombwa kubanza kubivuga neza, ibyo uyu wahoze muri uyu mutwe cyangwa se uyu murwanyi yavuze ni ibirego n'ubuhamya bw'umuntu ku giti cye, ntibihagije ubwabyo kubufata nk'ikimenyetso cyangwa se byemeza kuri buri kintu. Ariko kubera uburemere bw'ibyo yavuze bishobora gutuma abantu bibaza niba gahunda yo gusenya FDLR koko ishobora gushyirwa mu bikorwa mu buryo bwizewe. Ibi byose mba ngomba kubibabwira kugira ngo tubashe gukomezanya neza, kugira ngo mujye mumenya amakuru koko ya nyayo atari ugushidikanya. Uyu wahoze ari kaporari muri FDLR bivugwa ko yavukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu 1996 ndetse akaba yaritabiriye imirwano ikomeye kuva mu mwaka wa 2022. Mu buhamya bwe yavuze ko FDLR yari ifite intego yo gukomeza kurwanya u Rwanda ndetse ko hari abarwanyi bari bafite ubushake bwo gukomeza intambara aho kwemera gushyira intwaro hasi. Ikintu gikomeye kurushaho ni uko uyu muntu avuga ko bamwe mu basirikare ba FARDC bahaga abarwanyi ba FDLR amafaranga ndetse n'intwaro. Niba ibi birego byaba bifite ibimenyetso byigenga bibyemeza, byaba ari ikibazo gikomeye cyane, kuko amasezerano ya Washington asaba ko ikibazo cya FDLR gikemurwa burundu, aho kuba umutwe w'ingabo za leta ukorana n'umutwe witwaje intwaro. Kandi ibi ntabwo ari ikibazo cyavuzwe n'uyu wahoze ari umurwanyi gusa. Mu byegeranyo byabanje hari n'impungenge zagaragajwe ku mibanire hagati ya FARDC ndetse na FDLR. Critical Threat Project yanditse muri Nyakanga 2026 ishingiye ku makuru y'umuryango w'abibumbye ko FARDC yaba yarongeye gufatanye na FDLR kandi ko uwo mutwe washoboraga kuba ufite abarwanyi bari hagati y'ibihumbi 3,500 ndetse n'ibihumbi 4,500. Iki ni kimwe mu bice bikomeye cyane by'ubu buhamya. Niko mbabwiye, iyo umutwe witwaje intwaro uri mu gihugu, ikibazo ntabwo ari ukumenya gusa umubare w'abarwanyi bafite. Ikibazo nyamukuru ni ukumenya aho ubona intwaro, amafaranga, amasasu, amakuru y'ubutasi ndetse n'uburyo bwo kugenda. Ibyo byose biba ari ingirakamaro. Uyu wahoze ari umurwanyi avuga ko hari abayobozi cyangwa abasirikare bakuru ba FARDC bagiye baha FDLR inkunga, nk'uko nari nanabibabwiye. Niba ibi byemeza
cyangwa se ibi byemezwa n'iperereza ryigenga bisobanura impamvu gahunda yo gusenya FDLR ishobora guhura n'imbogamizi. Ni gute leta ishobora gusenya umutwe w'intwaro cyangwa se umutwe witwaje intwaro mu gihe hari bamwe bayihaye intwaro cyangwa se inkunga? Ariko nanone tugomba kwirinda gufata aya magambo nk'ukuri kudashingirwaho cyane kugeza igihe habonetse ibimenyetso byigenga cyangwa se iperereza ryemewe. Kwizera ibyo yavuga ntabwo wapfa kubyizerezana ku rindi. Uyu wahoze ari umurwanyi avuga ko kandi ko bamwe mu barwanyi batoranyijwe bajyanwe i Kinshasa kugira ngo bahabwe amahugurwa yo gukoresha drones. Iki kirego kirakomeye cyane kubera ko drones zahinduye uburyo intambara yo muri burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo isigaye ikorwamo. Raporo ya International Contact Group yo muri Werurwe 2026 yari yagaragaje ko ikoreshwa rya drones mu bitero bya gisirikare ryari riri mu kibazo cyangwa se riri mu bibazo by'umutekano byugarije abaturage. Ni ukuvuga ko niba koko hari abarwanyi ba FDLR bahawe amahugurwa yo gukoresha drones, icyo ntabwo cyaba ari ikibazo cy'intwaro nto gusa, cyaba ari ikibazo cy'ubushobozi bw'ikoranabuhanga bushobora gukoreshwa mu bikorwa bya gisirikare. Ariko nanone nta gihamya yigenga twabonye ihamya iki kirego cy'amahugurwa i Kinshasa, bityo kigomba gufatwa nk'ikirego kigomba gukorwaho iperereza. Kuri Kigali ndetse na FDLR ntabwo ifatwa nk'undi mutwe witwaje intwaro usanzwe. Impamvu n'amateka yawo ndetse n'abantu bamwe bawugize cyane cyane kuba bamwe mu bantu bari muri FDLR bakomoka mu bantu bagize uruhare rukomeye cyane muri Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994. Yale Ford ubwe mu isesengura rye ku kibazo cya Kongo yavuze ko iki kibazo cya FDLR ku Rwanda kidashingiye gusa ku mubare w'abarwanyi bafite intwaro, ahubwo no kuba ari ingengabitekerezo ya Jenoside ikomeza kubaho mu bice bimwe na bimwe by'uwo mutwe. Ni nayo mpamvu ku ruhande rw'u Rwanda ikibazo cy'ingenzi atari gusa ngo FDLR ifite abarwanyi bangahe, ahubwo ari FDLR izarangira koko cyangwa se izongera kuvuka nyuma y'igihe. Hano niho ibintu bitangira kuba bikomeye cyane. Ku tariki 28 Nyakanga, Kongo yatangaje ko FDLR yemeye kwamburwa cyangwa se yemeye kwamburwa intwaro ndetse no gusezererwa no kujyanwa muri containment sites. Gahunda yatangajwe ivuga ko FDLR yemeye gushyira intwaro hasi ndetse no gusenywa, ariko ikagira n'ibisabwa birimo ahantu hizewe ho gucumbikirwa, kutoherezwa ku gahato mu Rwanda ndetse n'ibindi bijyanye n'ikibazo cy'impunzi ndetse n'umutekano w'abazava mu mutwe. Hari kandi igitekerezo cy'uburyo bamwe bashobora kwimurirwa mu gihugu cya gatatu mu gihe ibisabwa bitaba bibonetse. Ni gahunda isa n'ifite ibintu byinshi biyirimo, ariko ikibazo ni kimwe mugomba kumenya: ese abayobozi ba FDLR bose barabyemera? Ibyo byose ni ibyo kwibazaho, kuko niba hari igice cy'umutwe cyemeye gushyira intwaro hasi ariko ibindi bikanga, ikibazo ntikiba kirangiye burundu. Kandi FDLR imaze imyaka myinshi ifite amashami ndetse n'abayobozi bagiye batandukanye. Iyo abajijwe niba FDLR izashyira intwaro hasi koko, uyu wahoze ari umurwanyi bivugwa ko yasubije mu buryo bukomeye cyane ko ibyo ari kubeshya, ahubwo abantu bagomba kumenya kandi ko abarwanyi bazarwana kugeza ku muntu wa nyuma cyangwa se ku mwuka wa nyuma. Niba aya magambo yarasubiwemo neza, agaragaza ikibazo gikomeye cyane. Hari itandukaniro rishobora kuba hagati y'ibyo ubuyobozi bwa politike bwa FDLR bwemeye ndetse n'imyitwarire y'abarwanyi bari ku rugamba. Kandi iki kibazo cyagiye kiboneka mu biganiro byo gusenya imitwe yitwaje intwaro. Umukono w'ubuyobozi umwe ntabwo buri gihe uba usobanura ko buri murwanyi yemeye gushyira intwaro hasi.
International Contact Group for the Great Lakes irimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi, Ubufaransa, Ubudage, Ububiligi, Ubwongereza n'abandi bafatanyabikorwa yashimangiye ko ikibazo cya FDLR kigomba gukemurwa mu buryo bufatika. Mu byangombwa byayo, ICG yashimangiye ko hakenewe ishyirwa mu bikorwa ryihuse ry'amasezerano ya Washington harimo neutralization ya FDLR, kandi ko ubufatanye cyangwa se guhuza ibikorwa hagati ya FARDC ndetse na FDLR bishobora kubangamira ibyo impande ziyemeje. Ibi ni ingenzi cyane kubera iki? Kuko amahoro ntabwo ashingira ku itangazo gusa, ahubwo ashingira ku bikorwa bishobora kugenzurwa. Ikintu gikomeye ubu ni timeline, ni ukuvuga gahunda y'amatariki ndetse n'intambwe zizakurikira. Kongo yavuze ko ifite gahunda yo gushyira mu bikorwa gahunda yo kwambura FDLR intwaro, harimo cantonment sites, uburyo bwo gukurikirana abarwanyi ndetse n'uburyo bwo kugenzura ishyirwa mu bikorwa ryayo. Critical Threat Project yatangaje ko ubuyobozi bwa Kongo bwavuze ko bwari buri gutegura timeline budget n'ahantu ho gushyira abarwanyi, ariko ibyo bintu bigomba kujya ku rupapuro ndetse no mu bikorwa. Abafatanyabikorwa mpuzamahanga bashaka kumenya ni ryari FDLR izashyira intwaro hasi, ni abarwanyi bangahe baziyandikisha, ninde uzabarura intwaro, ninde uzagenzura cantonment sites, ni gute bizamenyekana ko abarwanyi batagiye gusubira mu mashyamba, abakekwaho ibyaha bikomeye bazakurikiranwa bate, ni gute bazakumirwa ko intwaro nshya zigera muri FDLR, kandi ni gute hazagenzurwa niba nta bufatanye bushya hagati ya FARDC ndetse na FDLR. Hari ikibazo gikomeye cyane. Kwambura intwaro ntabwo bivuze ko umuntu ahita aba umwere. Hari benshi bashobora kwibesha kuri icyo kintu. Gahunda ya FDLR yatangajwe ivuga ko abarwanyi bafite ibimenyetso by'ibyaha bashobora gukurikiranwa n'inkiko. Ibi ni ingenzi kubera iki kibazo cya FDLR gifite amateka maremare y'ibirego by'ibyaha bikomeye. Niba gahunda nshya igiye kugira icyo igeraho, hagomba kubaho itandukaniro hagati y'umuntu washyize intwaro hasi n'umuntu ukekwaho uruhare mu byaha bikomeye. Amahoro arakenewe, ariko amahoro arambye ntabwo yubakwa no kwibagirwa ubutabera. Iyi ni Kayihura Info, kora subscribe tujye dukomeza kuba